आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruiba pau Naga amasung kuki purup singna National Highway da public transport sing ayat afan leitana chalhanbagidamak Mukhyamantri Yumnam Khyamchana thagatpa phongdokre Sahi asigi March 16 haujuk phawbada Excise Department na lupa koti kunmapal longi revenue khongatpa ngamlei Prophet Muhammad ki mapok numit Milad ur Nabi na lakpada lusingba kayana yafa pausel pirakli National Sports Day ki thorum thasi kuntare tapak sanaf pangthok na basem sari amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi lebak asigi digital payment ki khongchatta UPI na chawrub thodang lauri Naga amasung Kuki Purup Singna National Highway 2 da public transport sing ayat afan leitana chalhanbagidamak Mukhyamantri Yumnam Khyamchana thagatpa phongdokre Imphal gi haying khongbal nga se pangthokpa nipumanga suba hawkers day gi thorum du sark yaraduna Mukhyamantri na hai Kanglup animak ki miyamna wakhal taminaduna mateng pangnarakpa si rajya sida santi amasung tangdu leitaba purakna bagi lambida singthaningai oiraba tangkak amani Senapati jila ki tapau village tangarang thokiba pamdaba thodok singi matangna palladuna Mukhyamantri na hai MLA singamasung district authorities singna Kanglup animak ki lusingba singa wari sanaduna National Highway da gari sing chatpada ayat afan thondana thabak sing laukatlei Mukhyamantri na hai Hek sarkar se magai jiri se jiri da toan ba community mayam IDB kem da leibudu changaga wari sanaje kuki ne paite ne mar ne maitei pangal ne duga koi maitei sing longmai amagi mayam da koi samanga muksak puna samine phattaba mi sidi any community da le khwaidagi pithlibi chakot pal lebak to drugs smuggler dum le akoi sisu leramni but let us to identify duga sarkar khaktana nataba thabak tawa thingbanga moi praja mayam su cooperation bibi badawani ngasi sumari ni sanba namit waina Imphal Dimapur Guwahati lambi paringa sida passenger sahumlom satki nupi amasung angang sing yawa passenger sing adu bus manga amasung winger mapanda ngasi Imphal thadokibani Mukhyamantri Yumnam Khyamchana hairi sahi sigi March 16 gi hojik phawbada Excise Department na atai department sing punna honaminaduna lupa koti kunma pallongi revenue khongot pangamlei Manipuri Excise ki humputara mapan suba raising day ki thorum da saruk yaraduna Mukhyamantri na hai Excise Department ki mapangan hena kankan hananwa mathau tawa thabak sing paikat lagani masigi matakta Excise Employees Association na pukhalak wafam sing sarkar na yengsi lagani mahang na hai thoning da thodok sing maram oiduna rajya sig sanmit lon da awaba kaya mayok na ringai marakta bibhag asin chawru senpham ama revenue oina khongot pa si thoidok na thagat ningai ni Mukhyamantri na hai Shanti supang pam da mi khari dilai ri emadu community basis ta haijaroi mioi boina haijage shanti pam da bai tare ne pung ni pan thaga do bus tu irang ama thok na pung ama da thai community anigi leaders sing aina loina pon torgo wari saje akoi kari voice nu lambi se founder ga sida chaliba passenger sing se paisa pai bam ta nati aeroplane bara putu pungam da bisa pani noi thingbi ga no haida request do da border communities nagagi se now sinasu Kuki gi sinau singsu moi loina meeting torkanda satpadu su thingbidre halakbu su thingbidre aina tamjaningi di any kind of conflict hamoi singno wari sanaraga di conflict solution be aisi Thorumur da best performing excise station sing meritorious award amasung special award sing Mukhyamantri ne anthoki Thorumur da finance ki commissioner Ashok Kumar yauna makok thongba official kaya saruk yaki Mukhyamantri Yumnam Khyamchan Singh ngasi numidang wairam Delhi gi damak Imphal thadokre Sri Khyamchana Delhi da hayeng kendra gi lusingba kayaga unaduna wari sanagani Mukhyamantri na kendra gi lusingba singa unaduna rajya sigi oiba tongan wafum kayagi matangda wari sanarakani hairi Senapati jila gi taphau area da ngarang thokibong khatnabagi thodok adugi matungda CRPF ki Cobra Kangbuna taphau area da pak sana thibomagi thabak chatharba matungda ungkhatnabagi phiba madu tapna hantarakli Aikogi Senapati Paumi Hekani na hai mapamadu da ngak senbagi thabak hanadagi hena kankhatle CRPF ki Cobra Kangbuna taphau liangmai taphau koki masung naknaba mapam singda yumthong changduna combing operation chathakre mapamadu da makha tana pamdaba thodok sing thokpagi pau leite hairi Sasinaba Sangom Sana Singh yonba singdagi section anaba Rajya Health Services Directorate na phongdorakli
हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर न थोप चेरोल मदहाई कनागुमसिंगना संगोम सना लेरम दाइदा लेवल तौदुना थारिबा इंग्रेडिएंट सिंग निंगथिना चेक तौगदबनी होटल रेस्टोरेंट अमसुंग फूड स्टॉल सिंग फंगलिबा संगोम सना अथोंबसिंग अदु असेंगब्रा सेंगदब्रा हाइबदु खंगदोकनबो हनबियु करिगुम चिंगनबो लेरबदी फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन द पाउ पिबियु हाइरि पाउगी मरक थना तेनो ब्रेक अमा अखोगी इरक्ता तिनबिरंबा अहोंग सांगमम सुरजित बोई खुमन चाना मनुंग मतम चादना खंगहोदना अखोई पुनमकु थादोक लमदुना मपुगी लेकोंदा तिनख्रे माकी थवाइना मपुगी लेकोंदा इंगना सिगना लेरुनबा पुनमकना खुरुमजरी लेखिद्रबगी लाना थौरम हयेंग तांग कुंतरुक थवानगी तरहुमदोइनि पानबा युमसा कैसा निमित्ता थोकले नुमित असिदा लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदा हेरिटेज कॉन्वेंट वेन सर्विस ओनर्स एसोसिएशन की मेंबर पुनमकना सरुक याबिनबा पाउजेंजरीबा डब्ल्यू जदुमनी सिंह प्रेसिडेंट डब्ल्यू हरि सिंह सेक्रेटरी मियाम द खंगंजबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल दा निंगथौकाबा खुदिंगी नुंगथिल पुंग अनीदगी अहुम मखाई फाउबा रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी फंबा हौजरे जिंदा सोइबा लेबदगी हौरकपा लैना सिंग पोकपदगी सोइरकपा मपुंग मरई फारकपदा थिंथबा नत्रगा इमुंग मनुंगी शुरोंदा लौनबा लैना सिंग लई हाइना चिंगनबा सिंगबु खंगदोकपा ज्ञान तामिनबा अमदी तौफम थोकपा थौरम सिंगी दमक मियाम दा लाकपिनबा खंगंजरी मखा ताबा कुपमरोल गी दमक रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी सेकंड फ्लोर न्यू ओपीडी ब्लॉक रिम्स इम्फाल दा लाकपिनबा निंगसिंगजरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रोफेट मोहम्मद की मपोक निमित मिलान उदनबीन लाकपदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान यावना लुसिंगबा कयाना याफा पाउजेल पिरकली मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान पीबा पाउजेल मदा हाई नमित असिना लाकपदा मणिपुर की मियाम अखन्नना मुसलमान इचलिनाउ सिंगी मफमदा याफा पाउजेल पिजरी प्रोफेट मोहम्मद न ताकपिरंबा थौजाल हईबा शांति थोंगमानबा मचिन मनाउ ओइबा मसुंग मियोइबा खुनाइगिदमक अफब तौबा हईबा फजरबा वाखलोन सिंग अदु मिलाद उन्नबीन लाकपदा नहुंगना निंगसिंगहली नुमित असिना लाकपदा राज्यसिदा शांति साखुटपा नुंगाइबा अमसुंग अमना अमबु इकाई खुमनना हिंगमिनबा लमदम अमा पुरकपा ओइरसनु हाइरि गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजुमना पियो पाउजेल अमदा हाई मिलाद उन्नबीन लाकपदा प्रोफेट मोहम्मद न पोखिबा अमसुंग महाकी थौजाल हईबा सिंग अदुबु नहुंगना निंगसिंगहली नुमित असिना लाकपदा मणिपुरदा तुंग कोइना शांति नुंगसि सानबा अमसुंग साखुटपा पुरकनबा अखोई पुन्ना मपुगी मफमदा निजरसि हाइरि MLA थौनाउजुम बसंत कुमार न पीबा पाउजेल अमदा हाई मिलाद उन्नबीन लाकपदा प्रोफेट मोहम्मद न ताकपिरंबा शांति मिनुंगसिगा लोइनना तेंगबांगबा अमसुंग थौजाल हईबगी वाखलोनसिंग अखोई पुमनमक्ता हेना फाहुनबा ओइरसनु नुमित असिना लाकपदा मणिपुरबु तंगदु लैताबा मदि साखुटपगी माइकैदा हेना यांगसिन चटपा ओइरसनु हाइरि हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स डायरेक्टोरेट की नौन खल्लबा ग्रुप ए अमसुंग बी ऑफिसर सिंगी निमित तरानी चथगदबा इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी लम्फेल फात लैबा डायरेक्टोरेट असिगी कॉन्फ्रेंस हॉल हौख्रे थोरमोदु सरुक यारदुना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बाजपाइन हाई सरकार की ऑफिसर सिंगना थक्सी खासी लैना इथिक्स अमदी इंटीग्रिटी ngaktuna थबक तौगदबनी मियामगिदमक थबक तौब मतमदा सरकार की ऑफिसर सिंगना मसागी थौदांग मसक खंगना मथौ पांगथोकदबनी विभाग असिना हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट अमसुंग टेक्सटाइल की लमसिंगबु हेन साखुट हननबु हनरिबसिंग अदुबसु श्री बाजपाइना थागतप फोंगदोखी नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम था सिगी कुंतरेता चांदेल जिला दसु मपुंग फाना पांगथोकनबा सेम सारी वाफम असि ngasi चांदेल की यूनाइटेड कॉलेज ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा कॉलेज असिगी NSS यूनिट की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अगस्टिन रॉयल न फोंगदोखिबनी चांदेल की साउथ ईस्ट मणिपुर कॉलेज दसु पालन थौरम असि पांगथोकनबा कॉलेज असिगी NSS यूनिट न सेम सारी हैरी नेहरू युवा केंद्र उखुलना नेशनल स्पोर्ट्स डे गमरी लेना उखुल जिला की तोंगान तोंगान कॉलेज अनिदा खेलो इंडिया संबत की थौरम निंगथिना पांगथोकनबा सेम सारी उखुल की सेंट जोसेफ कॉलेज ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा नेहरू युवा केंद्र उखुल की डिप्यूटी डायरेक्टर वर्शिप पेना हाई थौरम असि जिला असिदसु माई पांगना पांगथोकनबा निंगथिना सेम सारे नेशनल स्पोर्ट्स डे लिसिंग अनि कुंतरुक सेनापति जिला दसु मपुंग फाना पांगथोकनबगी मतंगदा ngasi जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर माई भारत सेनापति न सिंधुना पाउगी मिफम अमा पांगथोकरे थौबाल जिला की ओइनसु थौबाल कॉलेज अमदी वाइखोम मनी गर्ल्स कॉलेज ता कुमसि सही की नेशनल स्पोर्ट्स डे की थौरम पांगथोकनबा सेम सारी
Wafam asing asi Thawal College the pangtokpa paugi mifam amada Mai Bharat Thawal gi District Officer Bisal Datkatna phongdokibani. Mathang thagi anidagi haugodoriba Manipur Vidhan Sabha gi mifam asi numit humni khaktamak pangtokpa tenmalli haina Congress Legislature Party gi lusingba Kaisham Megachandra na hairi. Manipur Vidhan Sabha gi Business Advisory Committee gi mifam loireba matungda Sri Megachandra na paungmising da hai mifam gi matam khara sangdoktuna Raja sigi oiba tangai fada wafam kaya sabha da ningthina khanaba Congress dol na pami. Ahom Suba Film Association Appreciation Course Lisingani Kuntaruk Loisan bagi thorum amang asi pangtokre Manipur State Film and Television Institute na sinduna Imphal Palace Compound laiba Castle Hotel gi khamba hall da pangtokiba thorum aduda Manipur Sarkar gi Art and Culture gi Secretary Naurem Pravin Singh Saruk yaki. Mikok thidringai da mitop khandonabagi matangda Kendra Sarkar gi mari lainaba singda kari karamba recommendation sing thakiba leiba gi haibagi matangda Manipur Vidhan Sabha gi State Public Relations Officer da RTI ama thakre. RTI du Imphal East ki luang sangmamdagi Yanglem Mangi kauba mioi amana thakibani hairi. Mitai irol iek loina salon apun baluf Milan na haukiba thasi gani da pangtokiba mairoi sing mitai mek atoi ahen sangdum na kibagi mana yantopagi thorum hayeng Imphal gi Zen Dance Academy gi auditorium da pangtoklagani hairi. Manipur University ki Dance and Music Department da Assistant Professor oriba Dr. Pukramam Lilapati Devi bu National Teachers Award lisingani kuntaruk pina kalakpada Manipur University Teachers Association mutana nungai phongdorakli. District Agriculture Office Imphal East Kimi yang makada Paurabida Labor Modu and Sanahanbi Memorial Trust na ngasi Longmi Singda har yanthokpagi thorum ama pangthokre thorum aduda trust asigi chairman Wahangbam Ibuhan Biyauna marui miyo kya saruk yaki. Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch na organ transplant program RIMS ka khusum nadun ngasi RIMS ki anatomy department da organ dan tabugi wasaklabugi camp ama pangthokre thorum aduda branch asigi miyo anina organ dan tawnabugi wasaklauki. Paugi marak thanna ateno break amamuk. Hema, thauba, kadai chatloino? Thabagama chalubane, itaimabu SIR gi claim file tobikhrabo. O tawkhre, makha kaidorkani haibadudi khangdri. Claim file tokhraba matungda Electoral Registration Officer haibadi ERO na claim khudimak amata sidaba leitana lokhalaga yengani taima. Oh, aduro claims and objection disposal period hairisa. Ado ERO na kokhalakani hairisibu idm kijaibo. Mani taima, kari matuki ningai leite de taima. Makhoina kokhalaglavadi darka tai haba document khudimak puraga chatbigadabane. Moina itaima gi claim ado yamna serious oina lawri Yaro na tarasu wa ma lekhai taba ngamdradi kamai tawba karigumba lekhai taba ngamdrabasu atai upai leiri District Election Officer haibadi DC natragana Chief Electoral Officer Manipur dasu appeal tawbagi khutongchaba adumak leiri adoi taiba atopa samna ba khangdaba yaurongsu helpline number 1950 da phone tawbiraga adum hangbibu yare yam nungaire nanga thengnadana ne aina samamnaramba mayamse loin he kokpire Manipuri goina final electoral roll si September ki tang 3 ta phong lagani paujen jariba Chief Electoral Officer Manipur Akaswani Imphal gi pau tabiri. Unified Payment Interface UPI na sahi taramapung pharakpada Pradhan Mantri Narendra Modi na nungai phongdokre social media da thaglak waralomada Sri Modi na hai laibag asigi digital payment ki khongchat asida UPI na chawruba onba mapurak pangamle hawjik sanabagi pau Waikhom Chitradhani dagi Jit Kundo Association of Manipur ki Technical Official Oriba Dr. Chungkham Them Singh na Padma Shri Gaurav Saman Award Fanglakpada Association asigi maike digi nungaiba phongdorokni Award asi Janit International Impact Award Council na pibani English singani kunithoi da Thailand ki pataya da pangthokiba International Jit Kundo Championship da Dr. Chungkham Them Singh na gold medal amadi best fighter gi mana fanglaki hairi Kakching District Yogasana Sports Association na sinduna ani shuba Kakching District Yogasana Championship lisingani kuntaru November amadagi pangthoklagani tongan pa category da pangthoka Championship asigi akupa marol association asigi office tagi khangba yagani hairi Kendra Youth Affairs and Sports Mantralay na sinduna Khelo India Sambat Khel ki baad PM ke sath Punjab Haryana amadi Chandigarh gi jila khuding makta leiba college ani da pangthoklagani lakliba sagol se numita pangthoka doriba thorom asi mantralay asigi Mera Yuva Bharat My Bharat Vivak na singani hiram asiga mari leina na Chandigarh da pawgi mifama ma pangthokre hairi Kiran Aroibada maroyo paw amhanna Naga amasung Kuki Purup Singna National Highway da Public Transport Sing ayat afan laitana chalhan bagidamak Mukhyamantri Yumnam Kyam Chana thagatpa phongdokre Sahi asigi March 16 gi hojik phawbda Excise Department na lupa koti kunmapun long gi revenue khongot pangamle
Prophet Muhammad ki mapok numit milad unnabina lakpada lusingba kayana yaifa paujal pirakli. National Sports Day ki thorom thasi kuntareta paksana pangthoknaba sem sari amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi lebak asigi digital payment ki khongchatta UPI na chawrba thodang lauri pauloi jare.